مجاهد قال لولا حدثني رجل من أصحاب رسول الله ليت أن تلوميا في نمبر أسر بين همها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لولا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتل النفس الزكية ضمتين لوميا إن همت بالهوى أنهم مننوا غضب عليهم من في السماء magduhalna kanina magduhal na mga tawiyat po amin na mo hamdong tawiyat po inisyoso na inataas langit waman fil ard iwan inisyoso na amin habang bumi kaya timnasul mahdi terus magdaan-daan na manusia matto kay Imam Mahdi fazaffuhu kama tuzaffa al-arusu ila zawjiha laylata arsiya suukun nila Imam Mahdi magkukuyag sila dun kay Imam Mahdi nagbuon nila Imam Mahdi gano'n niya sinamuin pasukun tintawan tindawahi dun ha mana niya yakin panghagoy nila Imam Mahdi yung pagbasa ng Zakiya rin dihi, only nga mga sila ang magdama na sinag-isbaw nila ni Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali. Yung nila inat Zakiya rin dihi Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali radiyallahu anhu anu innabulo hazaman niya ni Ja'far Mansur. Ang tayong kasawilalan ng mga temudagang Islam dukong siya ito. Sabab النفس الزكية أن يثبت في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السنين أن ينجمها ضرا غير وساء كذاك دون كنيا بكون محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي سبب النفس الزكية ini mata Taisha menginang syaitan sawawan fil taqwa Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Demikian mga temudagang Islam. You have mail. Dahil sa mga alamat sa pagbuha Imam Mahdi radiyallahu anhu khasfun inda jabali zahabin ma'aw intaglim masipak tinupa dito hamuin gud bulawan bukunin gud bulawan ng diyan niya minasabutan yung kain na itong talagdan ang litarit yung flexible sa sumagawa buhain isab inyari rubay na bulalan pindalin mo mga temudagang Islam dahil kami buhilang radiyallahu anhu na karidhaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kalwa wala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam takhruju ma'adilu mukhtalifa buha lang niya in mga minus Linis. Sige na tayo, linis mo. Ma'adilun minha qaribun min al-hijaz. Alam na niya yung mga mining, masuk siya pahula hijaz. Hula hijaz sini, na ano rin mula Makkah sin Madina. Hijaz yung pagtawag kami. Ya'ti shirarun nas. Matulkan niya, dun hawla hijaz siya, sinaon, أو الزلاء دونها لكن كان يقع رأيهم إن سميء مانشا يقال له فرعون فانتظروا شاه فرعون فبينما هم يعملون في أهال من انتهالا منها دون من سلمجيه منهم naglalawag bulawan at tawakan nagtatawa bulawan idh qusira an az-zahabi ka'ajabahu mu'taminuhu kawakan nila na in rubeng na bulawan ka'ajabahu mu'taminu ma'ajayb yung mga nagbilang kanila at tawakan ang yan nila ma'ajayb sabay na mahun kadalik doon man sila Habubing na bulawan yun, yawakan man nila, idhusipa bihi wa bihi. Sipakun sila Allah subhanahu wa ta'ala ma'awin limog. Masipak,
ingguni nahulog yung pagbasaw Fir'aun ini kami namin siya ini ilan sin mga taon niya. يتبعي تأثير الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم حديث صحيح الإسناد للحاكم الحديث صحيح الإسناد. نعم نعطينا داغ الإسلام ذلك يدلني علي رضي الله عنه الفتن 4 الفتنة تتكريس فتنة السراء والضراء من فتنة katuyahan ilang kasigpitan sa anggil sinabot in Ali radiyallahu anhu doon na din ng mga fitna ma'adil zahab maon lang nga in mayun hawla lang ta masuot pa higan ma'adil zahab sa anggil lang sin Ali radiyallahu anhu ثم يخرج رجل من أثرة النبي صلى الله عليه وسلم Sandungan niya ang mga gumawa. Hanggang tao, doon nga mga family sila sa sallam, yuslihu Allah ta'ala ala yadayhi amrahum. Dayahun sila Allah subhanahu wa ta'ala, apar sa mga minang mahdiyaon, yung perkara silang sa muslimin. And maksud dito ato, nasabot sin Ali radiyallahu anhu illa adil zahab. And wala napaudlong tagulawan niya, kakitaan doon na yan, ingod din hagulawan. Demikian mga temudagang Islam, dengan mga alamat, sin paggugawa, Imam Mahdi, radiyallahu anhu, khasru qaryatin bilghurta, gharbain Dimashq, tusamma Harista. Tusamma Harista. Maanin, tagmilog. Maanin tagmilog, haula. Handok hula, haguta. Yung guta ini mga tumudagang Islam, o guta, west, sin Dimashq. Haula, west, sin Dimashq. Sin Syria. Pagnalan siya, Harasta. Pagnalan hula ini, Harasta. Yan. Ang dalim ng mga tumudagang Islam, din kan Khalid bin Mi'dan, aning Nabi SAW, din ng Rasul SAW, nagsabda siya, la yakhruj al-Mahdi hatta yukhsafa bikaryatin bilghurta tusamma Harasta. Di lang niya gumain Mahdi sa hinga, naon in paglinog, matipak in gumi, hula, handok hula, pag-aaming lang ta, handok hula dito gurta, pagnanan siya, Harasta. Demikian dengan mga alamat, sintang buha, Imam Mahdi, radiyallahu anhu, خصب للصحراء وأن ليس باللمب حدثه هؤلاء في الصوبي جاءوا منه جاءوا من تبليمب بالتوجه لأن كان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوس الرسول صلى الله عليه وسلم العجب المكاجب لهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أمتي أو من يدينا مغمانشة أو من يمانشة دين أمتكم يأتون البيت متصل كعبة برجل من قريش من بيئة سلافة هم نقطعوا هم بين بنس قريش قد لجأ بالبيت سواء ما تمدى الإسلام من تقوى من المهدي pagbayahan siya dito sa Kaaba. At mga tao ini, o hindi mga tao, turulong nila Imam Mahdi. Ano na, makajog doon sila sa sallam. Kaya ba ita rin din mga tayo ng Islam? Yung mga tao ini, Musliman, sa sumimawa. Sa wag sinamayin, pag-agaw niya, pag-sub na kawasa,
Katuwag nila Imam Mahdi. Bunuan nila. Min kan Imam Mahdi yatto na pa Kaaba. Hatta ila kanat al-bayda. Sa bang sila mamat na pangula bayda. Husipa bihin. Ang bayda niya min tampat. Pinupa niya maputi siya niya. Bang sila lang niya makawat na matupa bayda. Husipa bihin. Maaw nililog. Pangulog sila katanpad. Mapatay sila katanyag to. Ayaw may mahulog halungag. Tawag si Nilong. Hihimong muntasir. Ayaw na lang niya din kanila. Muntasir asal tud. Awain. Mahulog. Wal majbura ang di sabihin kanilang nalugos. Ayaw di sab kanila wag nasabil. Amin trabilo. Wag nakuna mahlakan wahida. Mapatay sila. Amin makaminsan sadya. ويسبرون مصادر الشتى فلو سنة صلى الله عليه وسلم بang sila gumawa na din nga patugulan nila ginis-ginis na yung kahalan nila yub'athahum Allah ala niyatin pagwaon sila sin Allah Ta'ala hari adlaw kiamat depende ang niyat nila na nasabot ang yung mga tagulan so huwag na ita so huwag sin pag-agaw sin kawasan noon ang paggunawa antara sin bang sa muslimin sambil matali nila gunawan yung Mahdi Imam Adalin pa, mga tayo ng Islam, wala min mu'minin Safiya radiyallahu anha. Dahil nga ina, sindang binahagar imam, Safiya, kaya daan sa sinulong tala kalat daw nga, kala Rasulullah s.a.w. ng sila s.a.w. La yantahin nasu an nagzi hadal bayt hatta yagzu jayshun hatta idha kanu bilbayda o bibayda min al-ard khusifa bi awwalin wa akhirin walang nindu'asathun قيل فإن كان معهم من يكره قال يبعثون الله على ما في أنفسهم لا ينتهي الناس بلونيا ومنذ إمام شاء أن يزن هذا البيت فتقبلوا أنهم يطلسوا في الكعبة حتى يغزو جيش فان باللونيا أو أن لونيا تنفقا سنة سندلوا يغزو جيش تنفقا سنة سندلوا حتى أمهم نقطوا منلوا حتى من Imam Mahdi حتى إذا كانوا بالبيداء فأبان سلا مبطامين هنا بيداء أطوكا ببيداء من الأرض أمين تنطت تتيه إن مطعنا خصف بأولهم وآخرين masipak lang tayo lupa ito maghulog in kataan day nga panagdaan lain ito day nga panagdaan parihid mo na ito iwan sinainapusan walang yung doon sa tol. Sa inhagitungan nila, sabi ng gitungan nila ito, di ba isang malakpas, mapatay rin sa katan. Kung ito pagkanyala si Allah subhanahu wa ta'ala kay Imam Mahdi. Kaya ka na ako man nakra, mayas mo yung mga sahabat. Pero Rasulullah, banglang yaon din kami na diya. Ay nagridahad to. Hindi sila mawawin ng hadto. Nang sila sallam, yabaasin nila ala ma fi anfusihim. Tawaon sila sinallahu subhanahu wa ta'ala kiamat, di kanyanyat nila. Hukumun sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kung walang husin tao. Ito din yung mga alamat ng ta, ang yung tao, at niya, hawak ito, naawam na sila. Magkarara na hadya sila sa mga nakura nila, amin, kung sa paghati, amin kaya tali sa dyan, ang ganggedi yung kapiserve na si pagnakura nila. Daon yung mga tao ito. Ang kayo ng Mahdi, sa sinawa, yung kakawasan silang Allah subhanahu wa ta'ala, di sila makalaos matulungan. So, dito pa hula, bayda, sitakon na silang Allah subhanahu wa ta'ala yung gumi, mahulog sila katan, mapatay, yung panag na nura na inapusan, sa ang ginagituan, di dahil sa balagpas ng hadto.